Ek is deur 20 operasies en is 6 weke elke keer af wat jy binne 4 mure is. Jou koppie begin raas hoor. En dan besef ek elke keer ek sou nie hier gewees het as die 3 Januarie nie gebeur het nie. So die haat het elke keer probeer oorheers. En ek het net besluit, Here, ek moet plan maak want hierdie haat gaan my opvreet. En ek het genoeg krag gehad om 'n pen op te tel en daai ink op papier te begin sit. It's taken Ina Burnett 9 years to tell her story of grace and healing after her former husband, Johan Kotze, staged a brutal attack against her in one of South Africa's most notorious acts of gender-based violence. Ek is wel verneder, maar ek is nie skaam nie. Ek is geseënd om as 'n slagoffer my storie te kan vertel, want baie slagoffers het nie daai voorreg nie. Ina Burnett grew up in a modest but happy Limpopo home. She married in her early 20s and had 2 children, Conrad and 3 years later, Angelique. But her marriage ended after 15 years, and by 2005 she was divorced and began to rebuild her life here in Modimolle. Then in 2009, a friend gave her number to Johan Kotze. He was looking to meet someone spontaneous with the love for the outdoors, and Ina seemed like the perfect fit. Op daai stadium is dit soos 'n wow, 'n single mom met 2 kinders en hier kom 'n Vrystaatse boer en hy stel belang. Ek sê dit kan nie wees nie. En hy was baie charming. Maar die tyd het geleer en ek het hom lief gehad. Within 9 months, Kotze proposed and they married in October 2010. But everything changed on the honeymoon night. Tydens die onthaal het my die hele tyd 12 by hom gehou. Ek dink op daai stadium het ek geëerd gevoel, verliefd gevoel, ek nie. Vandag noem ek dit sommer stupidheid. Verstaan jy? Toe ons in die honeymoon suite gekom het, toe is daar ewe skielik 'n drastiese verandering in Kotze. Hy het begin om reëls neer te pen. Ek moet gewig optel. Ek moet my hare sny soos wat hy wil hê. Ek sal aantrek wat hy voorskryf ek moet aantrek. My ouers moet afsprake maak om by ons aan huis te kom kuier. My kinders mag my niks vra nie. Hy moet die hele tyd toestem tot dit. En ek sal elke dag my dagboek met hom bespreek. Watter kliënte gaan ek sien en waar ek hulle gaan sien. What went through your mind when he's giving you all of these rules? Ek het net gedink, wat die hel gaan hier aan? Ek het my honeymoon aand omgehuil. From there, the relationship deteriorated further. En ek het regtig vir 5 maande probeer uithou, maar uit my menswees, my selfbeeld, my respek, het hy letterlik vernietig. En na 5 maande toe stap ek uit. Kotze had moved the family to this house. He called it the House of Love, and the first time she left him, he convinced her to go back. Kyk, Kotze is 'n master manipuleerder. Ou nooi, ek gaan verander. Kom ons praat oor goed wat jou pla. What made you leave for the final time? Daai Julie maand het hy gesê nee, ek moet by my ouers gaan kuier in Warmbad. En Sondag toe ek by die huis instap, toe lyk dit asof ek die plek wil gaan huur, want daar was niks in die huis oor nie. Nothing. My klere het op die vloer gelê, waar portrette was, het my onderklere so teen die spykers gehang. Your underwear was nailed to the wall. Ja, hy het portrette afgehaal en die spykers wat daar was, het hy my onderklere so gehang teen die spykers. For Ina, the marriage was over and she moved here with her daughter, completely unaware that he was tracking her every move. Ek het gedog hy's terug Bloemfontein toe. Min het ek geweet dat Kotze my elke aand dopgehou het. As ek gaan slaap het, dat hy my gordyne so gevat, weggetrek en vir my so gekyk terwyl ek geleen slaap het. Ja. Dr. Rona van Niekerk is a criminologist and trauma counselor and has helped Ina Burnett on her journey of recovery. She loves people. She gives herself to people. And
he was able to use that and to control that and to manipulate that. If you have a rule in your life, it's a simple rule, and that's everything in life needs to be making sense and it needs to be good for you. Bonette had no idea how much danger she was in. Kotse had stayed in Modimolle, moving out of the so-called House of Love and renting this house. On the 3rd of January 2012, he gave her a call and said he was ready to talk about a divorce. So she met him here at the place Ina now calls the Horror House. Alles het vir my normaal gelyk. Ek het nie bevrees gevoel nie, niks. En sy woorde was aan my, wil jy binne sit of wil jy buite sit? En ek het sê nie, ek sien hier soos 'n tafel met stoele, so kom ons sit sommer onder die koelteboom. He asked if she would give the marriage another chance. Ina said no. Toe begin hy noem van die boksgoed in die vertrek. My antwoord was aan hom, ek is met niks uit die huis uit nie. So, hou die boks, gooi dit weg. En weer kom daar 'n master manipulering in. Maar kom kyk net, maak net seker. En so is ons in die huis in. In this house, Kotse had already arranged for 3 men to be waiting in a darkened room. They would later rape her, but first he would mutilate her most intimate body parts. Ek was regtig soos 'n skaap ter slagting op daai bed vasgespalk. My regterarm was teen die kopstuk vasgekabeltooi. My linkerarm was vensterbank, so ek was letterlik gestrek. En ek het net aan 'n gil, maar dit voel of jou gil hier stop of alles stol. Then Kotse ordered one of the men to silence her with tape. So het hy dit reg rondom my kop geplak. Ek het letterlik so 'n stukkie neusgat gehad om op asem te haal. Ek het gedink ek gaan versmoor. Kotse then revealed his instruments of torture, wire cutters, a knife, nails. Soon her blood was everywhere. Ek het oop gebid daai dag en gesê, Here, as dit u doel is dat ek vandag hierdie aanval gaan oorleef, hou my denke suiwer, dat ek kan onthou. En ewe skielik het dit gevoel of ek so uit my liggaam uit langsaan geplaas word. En ek sien wat alles gebeur. Maar ek het nog steeds die pyn ervaar, maar uit 'n ander oogpunt uit. While you were being raped, you saw him watching you. Sy oë was grys, leweloos. Maar saam met dit het hy 'n glimlag op sy gesig gehad. Ek sal dit nooit vergeet nie. But incredibly, the worst was not yet over. Kotse had lured her son, Conrad, to the house, and he held a gun to her head to keep her quiet. Were you worried that your child would see you in that state? Dit was my grootste vrees op daai stadium, want Kotse het gesê, as Conrad daar stop, gaan hy my kind in die kamer inbring, en hy gaan hom forceer om met my gemeenskap te hê. En as my kind dit nie reg kry, dan gaan hy my kind bo op my dood skiet. En ek kan net sê, Here, asseblief net nie dit nie. Then he went out and she heard 3 shots in the adjacent room. En toe hoor ek, oom asseblief moenie, en die eerste skoot, toe het ek al geweet my kind is daar. Dit wat hy aan my gedoen het, kon hy mal 66 keer gedoen het. Maar hoekom my seun? Hoekom my seun? 11 days later, Kotse was arrested, and then the 3 men that raped her. The case was postponed to April 2013, but Ina battled through the court processes, trying to overcome her grief and trauma. Ek het gedink ek het met die Here gepraat, maar ek het eintlik met die Here beklei. Hoekom? Waarom? Was Conrad bewus dat ek in die kamer daar langsaan was? Was Conrad bewus dat ek bereid was om te sterf vir hom? En dan, Here, vat my kind se hulpkrete weg en plaas net 'n glimlag in die gesig van my kind in my drome terug. Every victim has the ability to recover, but they have to be warriors. They have to fight it. They have to be very disciplined with their thoughts. Inner thoughts that they need to reprogram. And I will always tell people, it's very important. It's not your brain thinking. It's you telling your brain what to think.
Burnett says she was in a dark hole when the case was postponed until she had a spiritual experience where she saw Conrad's face in the clouds and took this photo. En daar het die Here vir my gesê, Konrad was bewus dat ek bereid was om te sterf. En hy het my kind se krete verander in 'n glimlaggende gesig. Daar het my lewe werklik omgedraai wat ek besef het. Hierdie hofsaak, hoe hard, hoe moeilik, geregtigheid gaan geskied ter wille van Konrad. En dit het. Johan Kotze received 2 life sentences and 25 years behind bars, while Ines started working with Dr. van Niekerk. She doesn't see herself as just the victim of the Modimolle monster. In Afrikaans, it's slagoffer. So it's like going to be slaughtered, and she was slaughtered. She will tell you, no, I'm not a victim. I've survived this, and I'm there to fight it, and I'm there to teach people how to fight this. Die dag met die aanval het Kotze eintlik 'n instrument in my hand vir my gegee. Nie fisies 'n instrument nie, maar dit wat hy die hele tyd vir my gesê het. As hy met 'n vrou klaar is, pleeg sy selfmoord of sy beland in 'n inrigting. En dit was 'n tool wat ek gebruik het in my mind. She knew she was neither crazy nor would she take her own life. Ek kies lewe. Dit maak nie saak of jy 1000 maal geval het nie. Maar as jy 1001 keer bereid is om op te staan, as jy daai keuse kan maak, is daar hoop. En as daar hoop is daar oorwinning. En as daar oorwinning is daar genesing.